Agent 5-0! Napalabas at na nakita ni Siyampak at tugot ti kabalyo kat inayaban na dagiti kakadwana tapno makita na daytoy. Iti dayta metlakan ito kilat anapana ti maysa kadwa ni Dick. Sandang amo ti pagtataudan ti pana. Iti met panagmaymaysan ni Leonardo ngagpalpaliw kadagiti kabusor. Nakita na ti kabalyo ngem awan ti nakasakay. Iti karaya na paglablaban ni Ella. Imasidagkan ko na dagiti grupo ni Dick. Itagagayam denggan nyo ti tuloy, ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Awan na ti sabali at tao dito eh. Kasta ka di? Nujak agbidot. Dagiti kabusor ni Leonardo dagito eh. Miss! Apa yan nakamot talang kamatlatan? Kursunada na ka day, ha? Sige! Nambit lang nga di. Apay apo manaw kan? Kasar-sarita da kapay lang. Ay, basa. Panawam ka dito'y lablabam dito'y karayan? Dinapig ka! Bastos ka mata. Kasar-sarita da kapay lang, panawan na kamikid din. Ibatan na! Masagsagitan na! Siya dito sa pulit ko. Uy! Leonardo Falcon! Kamodyanan na. Nagparang kamutlangan. Patan dito, babae. O, di bataan na! Ops! Di ka pumanaw, babae. Ibatan na! Patan ka. Wayang-wayang dito, babae. Itid mo pa'y kanyak ti black book at tinakaw mo. Alpasan na. Itid ko kan ka ti babae. Awan kanya kung tiplakok. Anya? Sa dino tinalipanam. Kadagiti opisyal ko. Pangtugan nyo na itatao! Sila ta talaga. Nakalamang adagos ka dagiti ba't pa to. Oh my God! Di nakigugod! Nardo, ang mga nuan niya ti aramidan da kan ni Ella. Nana, aramidag ti amin. Tapno maispal ko ni Ella. Daytoy ablakbok ti masapol dagiti awan ng bain. Kasarita kumana sa yati da. Nang pinaltugan ta katagos. Anya? Naglumangag latan. Kaputawan laban ko kadakwada. Nagaduda. Diyos ko, sapay la kumata di da pagaramidan iti dakas ti anak ko. Naglibakak ngawanan kanyak ti blakbok. Ngam, apa yung nagsanay ka? Nagkamaliak, Nana. Ha? Jak idan ang lilaw. Nasiputak namin ti panang bastos da ginela. Iso ang nagparangag kadakwada. Ngam iti da ito aguntaway. Sigurado adjakon agkamali iti ganwat ko. Sige, Dick. Urayan dak iti sa kanan ti bantay. Mapanak ditan. Bye. Honey, anya ti nagsaritaan nyo iti color? Nakita da kanon ni Leonardo. Ngam nakalamang manen. At da iti ikot da ti babae nga am-ammo ni Leonardo. Anya? Mapanak kita lang iti nangipak niyan da iti babae. Sumuro takmat, honey? Sige. Isagana marudan dagiti imatem iti kabakiran. Oh, ada ka rin tayo ng sukon ka ni Boss si Jepatan? Awan tayo, boss. Yes, ke. Nagbayag mo tayo. Ano iti aramidan tayo iti babae, boss? Buyaan tayo kadilatan. Urayan tayo sumangpot ni Boss. Boss Dick, kasano daytan? Awan kanon kini Leonardo ti Blackbox. Dahil tangal ti pampanunutak. Delikado ti kasasad tayo ita. Napudnungan ti kinunana. Hoy! Di ka gulakol dita! Hoy, babae. Amom ka diti pagnanaadan.
Ano paglimlamangan ni Leonardo Falcon. Boss, kasano ang makasauda ita? Nabusalan. Unmat kami! Siyampak, ikatam tinakabusalkan ko na. Sige, boss. Tita. Nagkatintin na ibusalkan ka. Ita, sumbatan ti salud-sud ko kan ka. Awan amok iti ibagbagam. Imposible. Di nakatulong ni Leonardo. No awan ti pakainaigam kan ko na. Waya andak ditoy. Waya, na. Sikat alas may tatlo umasidag kada kami ni Leonardo. Nya. Awan sir-sirbi makasarsarita. Siyampak! Boss! Isuglim ti busal na! Boss! Agdan ba, boss? Isulit sa mga! At danda buto ka ng sukon kan ni boss. Isudadagitan. Ani ati kinunam, awanan kan kuha na ti Black Book. Dahil patimbaga na nagkita kami, boss. Aniya. Anya tarami din tayo. Wah, talaga apagpungpungtutan na kadya tao. Sana bali, boss. Ada kada tayo ti babae. Isuro na ti dalan nga agturong iti kabalbalayan. Barang makita tayo dyan ni Leonardo. Dagiti napipilag nga armasyon. Anda kini siyang pak, boss. Sige, sapulan tayo ni Leonardo, kat patayin tayon. No saan tayo man na mabawi ti Black Book? Sana balin, basta mapatay tayo lakit di ni Leonardo. Boss, nangyudo na na pag ti kabalyo ay madayo. Juan, asino dayjay? Boss, Oh, apay akas lang mabutbutin ka. boss, darasan tayo ti pamalo nito ay. Anya, taapay nga ganat kalaunay nga umadayo? Anyat pa kadanagam? Tidat-datlag kabuso mi. Agparang-parang manan, boss. Anya? Dat-datlag akabuso yaw? Uwan, boss. Mga inutin na tayo apatayan. Delikado. Aguray ka man, Dick. Ha? Apay, boss? Nakadrugs ka kadi? Ha? Jak mawat ang tibagbagam. Boss, tribagbaga ka nakakabalyo. Kat isutin ang tulong idi ka ni Leonardo naglibas. Anya? O doon tinapatay na iti grupo tayo dahi dya tao. Kasta? Apay nagkatawa kayo, boss? Dick, kaya't ko ang makasango dayjay ang nakakabalyo no asino man. Mga may sagma kayo lang, boss. Siya? May sagmak iti nakakabalyo ako nam? Ha! Iso ti agsagana. Tatalaga ajak santuan. Ala, ibagam ka dagiti ubing. Agtignay tayon. Duay ti sapulan tayo. Leonardo, kan tidat-datlag akabusoryo. Maaramat ko dagiti pinatiratak na kawayan. Dahito iti aramatag nga armas ko. Tapno makaalag iti igam manipod ka dagiti kapuson. Rabi iti panagtignay ko. Nardo. Nanabas ka. Da kayumot gaya. Kumusta nga tanti anak ko iti ima dagiti managdakdakos. Nana. Jak makaid na. Pampanunutag tanti anak ko. Naisagana kong dagiti aramatag. Jak mapakawan dagiti kabusor iti dayto nga naramit ta. Barog. Pasor ko ti amin, Nana. No saan nagapuganyak? Saan ko maamapasamak kada kayo ti kastoy? Nardo. Namnamahin nyo. Agsubli ti anak yu asi kakaradkad. Ikarikday ta kada kayo. Agyaman na akbaro. Saan, Nana? Di kay agyaman kanyak. Kas nakunakon.
Niramraman kayo gapo kanya. Nagadot ag kagat diti kabakiran. Jak kayatan dito honey. Agawid akon iti patad. Jak kayat tinarti a babay. Sige, agawid ka no kayat mo. Awan ti mangitulot kan ka. Anya? Nagdisnudo ka ngayon may dito'y kabakiran. Isong aganos ka. Masikuran akon dito Aniya? Kayat ko digos. Hani, di na ko mapagbusuran. Napatag ti kadda tayo dito'y. Ambom day ta. Oh, ang babahoy ang kasi morot. Oh, Ada ka di paliko? awan. Salama kaid na ti kadwa ka, babay. Ma'am, apay nga minasimurot kayo pailang. Hoy! Awan ti karbangam nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Buyot ka lang. Kapat ganlaunay ti Black Book. Iso di tayak sarday amang sapul kini Leonardo. Boss, kasladyak patya na ito ni Leonardo kadag iti official ti pulisya ti Black Book. Pagkunaam, Tanong na itod na. O, di awan ko madituin ni Leonardo. huwag nagpaiso. Tanya paila ko materaramidan na dito Lukas pangarigan, boss. Adda puntom iti day tanay bagam, dik. Boss, at talakid tikin kuha na ti libro. Lugas ta nga rod. Itapay lang, agtignay kayon. Ma'am, nasitmitid lang na. Narigat yung dalya sa tita. Anya ko, ma? Saan ka di nga isuro ti babae iti dalan nga agturong iti kabalbalayan? Natangkon ti ulo na, ma'am. Di na kahit nga baga ti lugar ta. Siyak man ti makisarita kay Kwana? Ani, aganad ka lang. Amangan nuan niya pa iti aramiden na ken ka. Di nakmatlamad ang ran gaputa na karakad. Siyak ti makisarita kay Kwana. Ada yung tinapagnak. Marik na akong tibanog ko. Jakmut lang masarakan ng tinagpak niyan dagiti kabosar. Naglawat ti kabakiran. Karaigi ti kabalyo. At dalang iti sidag. Dayjay manan. Itilaod ti pagtataudan na. At dalaki din na maskara. Amok ang matulungan at dayjay. Karting apay tamag na. Mapanak iti pagtataudan ti garaig ti kabalyo. Aging kita. Diyak pala nakapagyaman kan Kwana. Nagrikat ng timag na nukas ti Arabi. Naskan... Tinakatugaw itinatumba kayo. Isu nga tadaytan ni Maskara. Agkita nga tan, da Leonardo ken Maskara. Gagayem di uliwana denggan, tituloy ti serye tayo italawas, iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bolyeser, ken itimot direksyon, ni Mary Jane Castro. Sound effects, Gani Boy. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ko na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay,